mjundrawo nganyi wanono nganya bonne santé insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika mwanama saidi masulaha leza mgajalia tsono vanu banjo kanza nuvumbo mbavi vanu mwanama mtukufu hunesheliziza hata na joona vanu mwanama mtukufu leza hata na joona vanu hunesheliziza ndongo vanu nganjo nyanzambe vanu hata na joona mwanama Ardani Wahaba to sana salamu na zondele mwanama mtukufu Ardani watukufu ngamina furaha eza handani eza kanibi havanu emanalo na furaha za barindri emanalo nlo konta njifi wao nlo alezi za barindri dabo nawona usukwa jana yenoti ya roha ukaya mtukufu le procureur de la République ya Hakaya procureur de la République Ali Mohamedi Junaidi mtukufu hanome wosu kwa jana ye rais wa Hedaula hamnome en tant que procureur général, le grand procureur de général vanabasa kati procureur de la République le grand procureur général, le grand procureur général wahe masiwa yo mararo kati procureur wahe si wa shangazi jabahi abange général yondo gere ye masiwa yo mararo en tant que général yone malaka ngami konta nganjibiwa ndondo tijibo su kwa jana yabanjo jan garjo jarimrande un grand hommage wa Junaidi su kwa leo mtukufu Junaidi rijondi mrande un grand hommage tizama nijele mwana senisa ba Komore ye fonction yani kiwa yinu ebanu procureur général et inu fonction da yibo négociateur yebane vocation yinu en tant que procureur général Junaidi nguje ka gereje inu posto inrini yonde suala watukufu wa Komori mitulo zamba mimanzani mstahini rijeri venweban manama na heria salama na zondele manam shohangu wasilati nusa salama na zimondeleni yonde message ya handani jani behebano message ya bili ba Komori hojilifua hanyu tizamba mimanzani mstahini message ya bili dele suala liliyo makatianu liliyo haruma l'opposition wanyanasi walio haruma l'opposition wadisa dingosi wanjabo haudi ngosi ba Komori na mjankili ba Komori ganchijoro mabiani vanu kabati opposition inu opposition ya ndrabo monoze voti za 2024 ze voti za vote présidentiel mziono ze voti présidentiel wa Komori heli zavira heli wananasi wa Hedaula ndrabo inu opposition mapiti heli wakaya wado zamba harumaze media wado fanya harumaze reunion karna henda harumaze voti ngabo bandu hao karna henda harumaze voti bandu garjo henda karina henda garijo henda karina henda garijo henda sawa nuari do wanchi abo hao haruma les élections législatives wanchi abo hao dingosi garijo henda karina henda kam karadwanya na swala opposition mwa ransom sajajawunu babano wa Komori wa mwelewani zinti haki zo mfanyo wa Komori zinti haki zendabo mwamba wa Komori zinti haki bo opposition yenye mto kanti mto hado wa Komori tabasi mto jabanu mwe kanti mwe panga ndabo mwamba wa Komori tabasi manama mtukufu mzee Fesmai salama na zonile zinti haki tizamba wa Komori vanu kabati opposition shabanu anu ema opozaba sawalio garjo hamba beseye na wanu walio harima rezo sosio wambawo mnyanya manama Abdou Hilal salama na zunili wanda ojamba kaya wanuma opoza wanu shasina wanu shatinde hirimu ya mwenye baraka na Kiki na Dr. Salimu haini sikwa tujawadora mbiala meme chanson ngarendao karisuhenda
na mwende au mtsendesha ze voti les élections législatives ngaziofanywa 2025 janvier bano ngaziofanywa izo nizo mwafanya ramaze voti karejea tena izo nizo mwafanya ramaze voti presidentielle na mje mtije ngaziofanywa na mtendo hado wa Komori iyo de message abeli batuko funza nzando letsa kuyu ba tsabanga mina furaha ngamina furaha ndondondo ngantio mbabi ngantosoma mbabi ntsinzi rani jaje message yangu ya handani rani jaja sione mwanama mtukufu leza ngana nzondrongoze mwanama mumbeni banu shaka njamona banu shati muono hafanya ngabo mdafanya publication ya njia yabo au besela nde message ya he mwanama mtukufu leza ya yamba juzi hanjia yabo ngukomante ngiyabo ngutsomdeya sinasubuti na be makaulu ya kaudi ya mwanama leza sinasubuti na bebana uwo mwanama mumbeni uwo grand notable mumbeni ya lo Paris 19e après kangu che message ngujojwa kandayi nge Paris 19e harma yeru angwa jomba ila avenue Lomieri e kango ndo hazini yerenga metro Lomieri na mwanama wo mumbeni grand notable tina vumbe sima heban ye kanti on Paris 19e yona nado kayaba ngosa esana kawo nashioni nado kawula hula he famia ya mzazangu na baba hangu yondo nado ka Paris 19e yangu ni juonro ngari jula nao shati tabiha yabona one heli ya kaudie mana maliza yabo tizamba wo grand notable wo mdamba hasomo un grand notable he makalo mazura ka humdeya tinti haki kam karadhira doste hiana yabakaje kamda bahi shakadea wandu wa azali wa shangiro azali tena yomakalo maziro ba Komori tizamba sinasubuti na bebano shazini shangaza mrujaye mruni mjua wo un grand notable hamada ye ya kenti ambe makalu jayala subhanallah ba Komori subhanallah sujabanuru pula na sheo ridezane ha politiki haprojene heze fikira za hafikira subhanallah ba Komori tizama kam karadhira dosta hiana rajabanu radambe politiki hene mradambe politiki mrambe politiki au kangu fanya publication yambe politiki rarantse mala pizo yanu kam karadhi ba Komori shamitsu dohamba badema na mfanyo helinu dabokanga nyinyi ngamfikiria wokaya nganyarima haki nganyarima haki mkensi mdombe zoma zawo mdodeya shabanu sisi wandu wa azali sirishangarawe rais wa hedaula rejabanu rijari mrepondeni abo sinde wapeu sisi sinde wapeu kamkaradhi tizamba ye mzee uwo tina humvumbu abantu mzee wangu uwo yala mbeni tina humvumbu abantu shangu ujwelewa kandami ngujwelewa kawundo nanzo nivumbu ye kanti Paris 19e avenue Lomieri station Lomieri ye kanti karibu ni la mairie ya Paris 19e Paris 19e nguju juonro kati haki heli akadema na maleza mtu anzando letsa kuibwa tukubeti de message yangu tizamba ukaenga mina furaha malgré ngamino si ngantoso amaba ngamina mbasi umbabisha ngamina furaha donc tizamba nganibiro haruma ye mwanama mtukufu Ali Mohamed Junaidi ya nommé osu kwa jana en tant que procureur général wa hensia hatu nganisomo mbabi ye nomination mbabi ntinti ye nomination nganisomo mbabi ntinti ye nomination msamahani banga ni tsausa yuno ngansomo mbabi ntinti. La Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2021, révisée par le référendum du 30 juillet 2018, etc., décrète, article 1, Monsieur Ali Mohamed Junaïd, magistrat, matricule, numéro 86, 107, précédemment procureur de la République, près le tribunal de première instance de Moroni, est nommé procureur général près de la cour d'appel de la même ville
en remplacement de monsieur Mohamed Salih Djaye. Mohamed Salih Djaye. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. Ça y est, nous. Ndaila décret afanywa kwa jana ni rais wa Hidaula. Sasa yoba Komori. Yaweza ndani watukufu ngantendo shukuriyo nshukurie rais wa Hidaula yabo yanuka yabo yaridi yanika confiance. Mtukufu Ali Mohamed Junaid yamnika confiance. Tizamba en tant que procureur général wahe Masiwa Yomararo. Yo posto kuyu nabo hata ya jonomewa watukufu wanyanasi wa Hidaula rabo yinu wajusi zoka Junaidi hadumiziwa msiono bwa Komori. Junaidi hadumiziwa hata ngabo pajiza hata ngabo media wazanziha ngabo media wazanziha male media iparao wa LBTV unga jamba besela media ya mnyanya shalati media wawahe wanziho kaya hadumiziwa aba hangu jenda kena kiki wakiarma l'opposition na mwene ka wandronu mitido hamba wandronu kwa tudunga les informations non seulement kwa tudunga les informations mwenti hatu shabo kangwa zidungao shakwa tuta wajue wa vérifier watahe est-ce que ya information yinu inu ya kweli au ya ndabo kwa tuta wajue watugo ishamruha hamba wabeze warenge kazi la kweli. Tizamba ngabo media wajitrompe hausu kwa jana ka ariba Junaidi hadumiziwa nabo tizamba rais wa Hidaula hano hatoweno tiinwa ukaya Junaidi abasangeye procureur, le grand procureur général wa Hema Soyo Mara Garjo sonti pia ka mtukufu Junaidi hala harumumji mtukufu wa mjayezi garjwao kaya hasomo nogo za droit garjwao ndo kaya kabati mwana mkomaro to humjua garjwao ndo teno kakabati mru ufanyo hazi au justice hein haina mru fanyazo justice ema avocat ema juge ema magistrat kabati mru to ujua Junaidi au justice kabati mru to ujua yaboti doka mdungu mjesimu hahe sideshe simu ujafikiri kabo mdungu mjeshe simu shahahe de sideshe simu shahahe bien sûr ngwa joshe simu shahahe shangwa juwao zenjema zehazinjema yafanyao au justice kabati mdutozi jua zehazinjema fanyao zukabati mdutozi jua yundimana ka yandisa urimishiha haruma yeyezi hawajamba haruma nsi ya hatu kamili mtukufu Junaidi gono haka procureur juzi ba mtizamba ila hanomewa na 2021 hanomewa 2021 hundra 2024 en tant que procureur, le grand procureur de la République haruma shesiwa shangazija habonga mjokaya ma procureur waha wararu procureur wa heshesiwa Shangazija, procureur wa heshesiwa Shanzuani, procureur wa heshesiwa Shamwali. Junaidi ende hakaya procureur wa heshesiwa Shangazija. Manamba mwema wakair. Salama na zunile. Jana, le 13 novembre, et rais wa Hidaula, hajaha mnome en tant que procureur général wa Hema Soyo Mararo. Yaweza ndani mimi Patagon de la République ngantendo ni remercier e rais wa Hidaula Al-Imam Azali demhu wa hensi ya hatu demhu wa huwa Komori de sharafa hensi ya hatu yabo yaria nika confiance nganridi nzirepete tena yanika confiance Ali Mohamed Junaid ngashukuri rais wa Hidaula bahari nge decision njema ngani mshukuriyo
sha wakomori namjipose question et raisi wa hidaula hakamnome yatowe jaye en tant que procureur généraliste za Barindri tizamba bana basa deze hazi njema yafanyao ngamjo mwenisani example mbili basi yazifanya Junaidi na mweshele mahakama ya Sambi juzi ngasina mahamili bani mahakama ya Sambi yende mdu yakajere dossier yende mdu yakajere ye dossier ya Sambi mziona ndondo yende mdu yakajere ye dossier ya Sambi Nana Muhammad Ali Swalihi alias Mamadou no ha nana wasaya wakau dhaluma kaondo wakau sankadensi hatu haruma ye situation économique donc yeye haruma le suala hilo Junaidi hafanya hazi njema yonde mana kayeye Junaidi nano wasaya wakaa yabo bana le juge Omar wanikwa eraisi yawanika confiance sana walo yabo kwa jatolo le juge Omaringi yabo kwa jatolo mtukufu le juge Omaringi yabo kwa jatolo bakomori ngwao yabo kwa jatolo he yabo wafanya hazi njema harumali suala la Sambi isa kwa jalashe ya fair kwa jalashe waunesa uka umadhamana waunesa kakweli wasomo ndogo za droit Junaidi Omari ni wadunga yapo ukale suala la Sambi lila likadiro ukakejajo kirika Sambi ya tolo jau ya tofungula jau ifo ya jibwe mahakama ifo ya rambie ema pesa uso le maleti d'argent ya hansi dabala c'est de l'arifu ifo ya rambie ema gari ema katikati ema gare de luxe ema lalio Sambi farambie malalio Sambi farambie ema zenyumba de luxe zile Dubai ifarambie zenyumba hizo ra sezise renge zenyumba hizo rirenge zenyumba hizo parce que yuza huwa na Komori yabo ye dossier Junaidi kajelashe daina le juge Omar yunde manaka eraiso heda ulangwani ko confiance heza zinjema afanyao ilo suala la ville batukufu suala ilo suala la ndani msamani suala la bili gabo wanji watu ziona wakomori wanji watu ziona au watu zishia ndele suala la he l'immigration ukaya septembre bano précisément il est le 12 septembre 2024 ivano gabo wana komori wadungorenga majapawa wadungorenga tameli wenda warenga magadagada de Gabonais de ma Benin Gabonais ma Guinéen ma Zaïrois ma Congo Kinshasa wenda we balaze bato hizo esema Kongo wangu ajao harumashe siwa shanzuani halafungo ndo warenga we warenga esango na kontato waona Komori ngo na kontato wena magadagada wao we warenga we jarmashe siwa shangazija we jangazija tena wala wakomori wana Komori ngo atsaho wafanya mkarakara wawabaiza dizona hamba harima emakasa haubato wawabahize huenda armashe siwa Chamaoré waka 24 personnes des étrangers tizamba uma Gabonais soit ça c'est baka nationalité zinji hapo baka ma Gabonais tizamba baka ma Congolais baka des Angolais chatizamba wanti pia waka 24 ila septembre bano 24 waparisiwa na wana Komori wakadofanya mikarakara yao ya hao wandu wao wanzo wabahize huenda maore wajusabu bese wajusabu tena waja hunu Faransa tizamba waparisiwa wajujiwa wandu wao o wandu wakafanya mikarakara wakadoto waze zengalawa nize makasa kasa wandu wao waparisiwa tena wajujiwa mziono mzishia bakomori wajijiwa shangabo
majournaliste wa twarabu wahe abantu Junaidi mahakama ti haki mjijo wa komori wao ngamtungo wa jije ebanu wafanya wakana haki ebanu kamtonza wendar mashesi wa shamaore banu iso maore yo komori ishesi wa shahatu izo ndizo na mwesheleye majournaliste wa twarabu animateur wa kadwa samba shakwa twelewa kaya misunamba kawandwa kwa tulo verifie kwa tutsaha kwa tujozo wambao kwa tutsaha wajue kwa tuja kabanu ngabo nouvelle constitution banu ngabo liwo yafanyiwa ukaya mkomori au gada wanzo indari mashesi wa shamaore ifo visa ifatu na visa yonde constitution yafanyiwa yo constitution yonde loi yo loi yafanyiwa yabo mahakama kwa sina hakimu wajijiwa imana wachudo balia magadagada hoindari mashesiwa shamauri sabarindi izo c'est ce qu'on appelle en français immigration illicite. L'immigration illicite yonde loi ya Faransa sisi rambao heli immigration illicite yo haki wajijiwa iyo haki ondwaka wa prepare wandu wanu emagadagada wajijiwa iyo haki emagadagada yao yajijiwa bao iyo haki ngatujudo zamba si mimi Patagon ngatujudo karmwe haki la vérité karna jara benrabu banu ngajoda beza kweli mwanama mtukufu Jafari Ismaila to sana salamu nationale narikubaliana bwa komori ngatujudo ambaba kabatsi mru yangu wa mundu shana rikubaliana bwa komori do jara rambeza kweli bayende sayensi jopangao yende saya Mwenyezi Mungu bisuramba subhanahu wa ta'ala ya jore njeziza ya doshion ekardo shukuria ekardo ambeza kweli donc tizamba wandu 24 wao wandu 24 waparisiwa September banu wajijiwa hizo hazi njema mtukufu Junaidi ifanya ukajunaidi kajala sheli suali hilo la hewa wasiar mwensi ya hatu imagine ba komori wandu wao wasiar mwensi ya hatu ikawa materoristi matalan ikawa materorista haum de pirates wanzo jote kudar mwensi ya hatu mwana Jafar Ismaila to sana sana zonele hisbala tsatula liya mwana Jafar narikubaliana ba komori ikawa materoristi tizamba wanzo jare hizo mwensi ya hatu ifo zingora wajijiwa wapazo makesi ya ununga mtsahwindri ya unum jaunu sabarindri ya unum jonse sabarindri yo haki bwa kobori ikarchujua na mweneo na naso haida ula ya raboyin helu atsungo ujusiza kudeta jura rafanya kudeta il faut rudo prene précaution bakarchujua yo haki nganchudo je yo haki wanruani wajijiwa yo haki yonde manangare jekaya yonde fasi yopo ya bila kazi no necessary njema Junaidi yafanyao rais wa hedaula mtukufu rais wa hedaula de imam wa hensi hatu hamnika confiance so hamnome osukwa jana en tant que procureur général wa hensi hatu dabanga ni jiombabi yebanu procureur général bu Hasani et vocation yinu ya nomination yinu inu hazindrini yinu procureur général batukufu wa Komoro nyimtsojua yabongu gere ze dossier yabwendo gere e ma procureur yo wararu dolu arimashe so shangazija no masu kwa jana mtukufu Abdu Ismaila nana ya procureur uliyo harimashe so shanzuani nane procureur uliyo haruma sheswa shamali yendo wa gere e kema procureur wa traite ze dossiers za hao yaboye yende jojarenge ye fast final yeye abasa karnado na Junaidi harimaze presi harimale zanketi ye kanti fanyaze presi karnado mwena basa shangara judo mwenea utizamba uwaramona usukaje na yanomewa Abdu Ismail shakarnado mwena basa kwa abakati procureur de la République donc yeye kama talaninga bomru ya zingarwa nge en garde à vue
Junaidi yende jorenge decision ekangu fungulwa aungo ngonjeziziwa ya kiangardavi ikango ba kiangardavi abo ndenge decision ngobaki hapo yende dungo ze poursuites des poursuites kamru hahibi hau haviole mungu hau harwa hitwa ukangudungo poursuite hata yende jusqu'à la fin hata et enquête ibaziwa yende dungo decision daye. Donc tizamba abasa karnado na Junaidi harimaze presi abasa kanado mona yo hazinkuyu yo tashinkuyu yanikiwa na muone kabo yabo ngena dossier zinjado kanizo dossier zinjado ya judo zitrete ngwanjado trete zi dossier zilongazija zilonzuani zilomwali yabo tizamba ngardinzi ni zirepete tena nganshukuriyo ye raisi wa hidaula azali nganshukuriyo ye raisi wa hidaula yabanika confiance mtukufu Ali Mohamed Junaidi hezi hazinjema yafanyao tizamba mri asoma Junaidi no raisi wa hidaula sido zamba ukaheni mana mkomari asoma ngumerite ya unde bahati ya hahi ya hunde chance ya hahi zondizo wanyanasi wa hidaula rabo ino atohele wa ukaya bandu wa haungu azamba ukaya raisi wa hidaula harongo wanahahe ngwafanyo hazi hai shabalo wanahe wasomo fatuhu hasomo fatuhu Lukumani azali hasomo Lukumani Yaseri fanyazo l'hôpital grand médecin ule hasomo Yaseri wanahahe tizamba wala wasomo raisi wa hidaula hawadungu wasomo kinambo kaya hena mdungene bahati ya hahe hena mdungene chance ya hahe hena mdungena obani Mwenyezi Mungu yamkaziza Mwenyezi Mungu yamtukuza nwe Junaidi Mwenyezi Mungu yamtukuza na rirensi ba Komori ye jalousie ni zero hombi rikubaliana kahena mdungene bahati ya hahe kanchu mivanu misodo zamba ukabani inuyezi inu raisi wa hidaula ne madhamana wa mdunga ungwa churu ha maudu gabajoja ndrajina tsena ijo kirinyinyi mwambe umnyanya mrenge ya zimaudu yapona rikubaliano kaya rikansi bazima misodo jaramone su alalinu na rikubaliana rikansi bazima rangaliensi ya hatu rangalia mwendelo wa hatu maudu ngamjoruma maudu na mdo fikiri maudu kangamjoruma banu maudu ngamjorenge yezi maudu kamdo shela maudu mwana mafakimda dabisa mana zonele mwana marimka beberi mka salama na zimoneleni karido fikiri maudu yone mana kamisu do rejele le suala hilo miso do rejele suala hilo na muone eza eshababia kanzara hitore sio hidaula maudu azaliye roha vajamrumra jina sedilari faba sende rumo nge presida sedilari fungu jokobaliri jeri mfanye kudeta ekanguru monai ngujokubali ba Komori ngujokubali karizia rangalia omwendelo wa hatu rangalia nsi ya hatu ba Komori rarantu peune jalousie tizamba inuye zinge joroha tizamba tikahanza nirande homage mtukufu Ali Mohamed Junaidi Mwenyezi Mungu yamnike sante Mwenyezi Mungu yamwenjezize Mwenyezi Mungu yajali yadungi yezi hazinje mafanyawo Mwenyezi Mungu yamtukuze daye nane familia hahe nanu wana hahe Mwenyezi Mungu yawahansina moyo Mwenyezi Mungu yamwenjezize yaridi yamwenjezize tena yamwenjezize insha Allahu hezi baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ni malaika watukufu ngari njao rumaye dernier message zama nganjoji haruma l'opposition wakomoru hojilifua hani mimwanzani mihimstahini narikubaliana ukaya kabati opposition 2024 vana haruma ze voti za 2024 janvier vana rahaze voti ze jaje wakomoru mide mruwa hadani na kado haba nezama ukaya kamkaravi nyuanyana si mlu haruma l'opposition nyimadhuamana mlu haruma l'opposition
kamkaradhi mwaringa kandida mzima ya henda ya shinda dedena azali mide mruna kado zamba dami hata sido zamba ukaya kamrenge mwenye baraka sedi swali hima mtendeza wala demrujo shinda ya shindani dedena azali mwenye baraka sedi swali hiwola demrujo shinda ya shindani dedena azali esa hafanya demonstration de force hafanya mabunjulo mailima huyu wakomori waono kange na parti politiki wakomori waono kange na wandu wa mwimilia wakomori waono kaya ngena bavu la mwimilia olale mrujo shinda na mke bazimanya onsi mke solidari mwenye baraka ndia shindani dena azali yemfanya heni parti politiki heni mtuanza yeni e parti jua wabe hamuru ye parti ya UPDC wabe hamuru ye parti Orange Kiki hende ye parti ya mwenye baraka wende 5 candidats mwende mshindwa ce qui est honte d'abord ka hena mru hena mratogisa ka hashindi hena mru ari hena mru nge president nabo raze votize jaja ngandreje tsena ngandinreje ana rieri tsena raze votize jaja izo makado mberi izo makado hambe karna henda ramaze voti karna henda bandu wa hao garjo henda karna henda ramaze voti garjo henda mwenda ta omusizo niyabo mwende uwenji wa hanyu mwenda ramaze voti na balara mwejenda kamjawahi mobilize wandu kamjawahi ma sensibilize wandu kamjaka na delecteur wa hanyu na balera riswa heda ula ye parti CRC wawahi wadonjar mwe miji we sensibilize wandu we mobilize wandu e mashababi hao jomedo wa Komori we adhere harumwe CRC azala jahundu ze voti mdusiza karja kubali hahibize voti mwende mnasiha azala hunduze voti 2024 abasanga ndo armaze voti legislatif ya hema député janvier bano mrimrejeza le jimbo la hanyu lila wilo karitswenda darma les élections ngarendao bango ngarendao karitswenda ngarendao sanyi ngamjona majina setsena shanga na joni mweshelize nukaye o wakomori abasa wakomori dualo nankili heni man komorulo nankili ikabidi ele wekakoli banu kole kabati opposition kwali kabati opposition inu opposition ya ndabo inu opposition ya mapitsi heni man mkomori abasa ikabidi ya buhematsu heni man mkomori kabidi elewe ya renso dungo wanduwanu suwangu dungo wanduwanu hau ya daze mrada zaba ko ha yatawe shamra tsamengu dungo ma opoza wani sa wanu opoza wanrabo inu opposition ya ndabo ganjele so mbabi bakomori na mangaleze transition zafanyiwa ya transition ya Mustafa Serishe kengionda ya transition ye transition ya ziko ye runda de ye transition ya ziko ye transition ya Musawi ye transition ya fanya juzari Badrudini transition oni uondo ula msajaja nungo hamba ukakwati bazima kwati solidari shaina mdungu twanza ya mbezo yanzao hena mdungu twanza fanyizo yanzao yonde mana kakona arrive yonde mana kaya banu kabati opposition parce que bandu wa hao ngwa itilizi wao ni daula bandu wa hao kwati wa kweli kwati ma opposa wa kweli shangwa rumau double jeu ngwamba ondabo yabwa Komori hajilifua hanyu na mjankili mkubalika vankoli kabati opposition kabati shangari mwambia woni na mje au mtije les élections législatives en janvier ngan répéter tena na mke harimaze media na mke harimaze rezo na mlofanya ze mabunjilio ya samedi shangari mwambia ni banu ukaya kabati miheli
les élections législatives zisizofanyiwa janvier bano ngandepete tena bane gwayo nzima tena yegwa ngejoka nzima tena yegwa ngandepete tena na mje haruma les élections législatives na mje au mtije sha ngazofanyiwa janvier bano ndani monao sha ngana zoni shelize mbandongo nzima na zoni shelize mbandongo nzima basi ngelize message yangu mbandongo nzima basi ekanyima patriots ekanyondo wakweli ma patriots ekanganya hamu na ensi ekakoli nyima dwamana ndongo mbili basi ekakoli nyima opoza wakweli ndongo mbili basi mjoja rikansi bazima rangalensi ya hatu rangalio modelo wa hatu mwenese kanyiwa nyua twania nyima patriots nganya projet nganya fikira ikakweli ezabili tena janvier 2024 ban harima les élections présidentielles vala de mwakabidi mtowe azali kakweli ikakweli nyima patriots ikakoli nywa subuti haruma les élections présidentielles valanda makabidi mtowe azali dabala bas si de les élections législatives si de les élections à député non ça c'est rien ça haboka ya même aboka azali katina majorité à l'assemblée même aboka katina haboka katina cha toujours le président toujours azali de président chami mimi patagoni ngantunama les élections législatives ngantunama c'est rien ngantunama mafiti les élections législatives ma député mafiti ngantunama mafiti chez yaka très important et yaka très important des élections présidentielles voilà nous kabidi mjuhe mjimobilize msensibilize mtowe rais wa daula kama kwanza mtowe shasina basa tizama mantuna mafiti les élections législatives mafiti shaila erreur mwafanya haruma les élections présidentielles nyanya sur l'opposition ya mafiti ila erreur mwafanya donc yende poya bina kansani mwoneseni ikakweli tizamba les élections présidentielles balani makabili mtowe azali sharangu mashindwa hata sifamu hadi bwana hazamba juzara ma message hazamba ukaya vanuri shindwa wesifamu hadi bwana dozabo vanuri shindwa ramwe komba hino banabora shindwa na rikensi bazima rangalie ezafanyishiha nezamenyeha rikensi ritualie enga rifanyao shana rikubaliana kari shindwa Yusufu maribana bakoma dozabo narikubaliana karishindwa yabo mjwa ukamshindwa ekamjara kanti bazima rangalensi ya hatu ekamjara kanti bazima rangalio modolo wa hatu yekamja hena mrabalia yabalie paria hahe hena mrabalia ze projet hena mrabalia fikra hahe ya hajara kanti rangala yensi rarantu msaja jauno rakubaliana ukabanensi inu ya tusonsi pia inu tia azalibahi dene madwamana inu ya hatu sonsi pia hena mdunge na paria hensi ya hatu bai hena mruka kataze fikira za hae ya jara kansiranga lo modulo wa hatu raranso pe unu engar dunga hili natali 2030 msaje cha unu jusqu'à 2030 ilo suala ikangaro mawandu makaidi magiri kangwa joba kibano atsobabu hata wababu hata 2030 eriba kibana hata 2030 choda babuha nabo ngabo faida zinji ngabo ndongo zinji rakabidi rifanya rwansi hatu ndongo zinji ilo suala bwa komori
ikabidi hene mkomora jusize eriba kibanata richodo rongo hata 2029 richodo rema na rekritike karikubaliana bwa komori karikubaliana rakansira ngalensi hatu banga mona warmwe krizi mondiali inu heni nti ngwatungo kanti bazima wangalia yensi ya hao wangalia omwendelo wa hao wangalia maisha ya hao raranto peu inu krizi mondiali ngachido zaba inu krizi mondiali tida krizi niketi komori bahi sha inu krizi mondiali karikansira ngalensi ya hatu heni nti kabati nti watokanti wangalentia hao emakati yanu kabati nti watokanti wangalentia hao kabati hato mala mdungu ambanga dictature pia wakati bazima opposition walo armeyezi pia wakanti wangalentia hao densi la nation shasi wa komori na tsokanti banu ritodode sana replena sheo rafishwa na shahatu rafishwa zaza hatu rerenga video za magadagada rejaro ni so wa komori ngabo media zilo banu wafanywa heliyo warengawo video za magadagada wajao ni so wa komori basi yonde system ya mwana mkomori ndiyo bahi ya kensa doba ndabo yepanga ndabo hamba basi shaka tuono ka banside heli narangaleze faida hensi narangaleze faida barabo kantu angalaze faida harima yensi shana nangalie mensha hangu na nangalie mwendelo wangu mimi imayensha ni jangalie nangale famille nangale nifanye projet harima yensi ni projet ya hangu mkomori katsufikiri hizo no mkomori katsufikiri hizo mkomori ngufikiri msajaja ndrabo unafiki hipokrizi mtavu na ada nene mrafanya ada nene basi no ifando do changer ba komori baba na batizamba baba na garenda wo bana basanga sur 20e siècle ba komori warungu a changer wo ze mentalité za wana damu ngazi changer wo ye science nge evolue wo hata juzi hata tono gari chinois en Chine tono gari kabasi mrula ndeso gari tungo jela jao gari halafu besengu balangula na telecommande tiona mna mwana étudiant le gari jali himi na bala kati mru alibali yabala lijali himi abula hima wala étudiant harime ko dibal harimo mlango hosoni harime baka ko dibal harimo kodi omlango buha hanjia kanti yabo ya kanti hakanti derrière kaja kanti devant ze place mbili zilo devant hakanti derrière yaba kanti derrière vaka hama bala bese ila telecommande hau simono har gari me buto bala le gari li démarre hakanti odingo nikatufanya rongo ola étudiant hakanti derrière ba hakanti jauba le gari gal singo jena ntujwa bala ngonda hubi le gari ka jabali wani mru hata yabona zimona sonu kaya bane dunia nge evoluer les sciences évoluent nabona mwoneka makatire da yiho ye science nge jo évoluer ndongo zinji jo changer ihore na yiho halafu si wa komori si kartu bouge da bala babu kartu bouge hata la bala babu c'est grave ba komori sha mnezi Mungu jori haulia ya rishange mwendelo mwirilo nuo rikebazima rangalensi ya hatu insha Allah mnezi Mungu ya dori swamihi mnezi Mungu swamihi ya rishange ze mentalite mbirilo nizo rikebazima rangalensi ya hatu insha Allah ridwanzana bayo muhimu ridwanzana rike solidari ba imanka yo mankirilo niyo tena sisi ma solidari ba mnezi mna jele rike solidari sonti pia rike bazima insha Allah hezi baraka za Mwenyezi Mungu ne mitu malaika hizo habari merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci